Okay, 22 minutos kalpasan, iti alauna iti malam, ket madama kayo karagapo ng tumtungeg, iti numero 1 ng programa tin Tire Cagayan Valley no Kastuya na Domingo, iti programa na paluan, adda kami manen with yours truly, Manong June Sayal together with John Marca Pastor. Ket, iulitin mi iti text line mi, apo para iti name the tune into the damdama, 0915-071-3686. Ulit ba? 0915-071-3686. Magandang tanghali mga kuya. Parekas nga po yung Uray Awan Kwartata at pagrit na din mga carwash boy ng Shine Tech Auto Spa na sila Danny, Vincent, Brian, Ben, Nash, Tintin, Baz, Romy, it's me, Omar ng Santiago City. Okay, isus na marunong ang kansyon namin. Sino niya nag-miss call? Awan, miss call nga rod. 0905 808. Ading, musta kayo dyan, 97.7 Sweet Radio, nagsam-it. Pakibata kami dito ay Peninsula Garden Hotel, Tais Kutraman, from Antinelli Mariano. Ano natin yung last na nabasa tayo? Babalo Style Mandengko, Idol Gem from Abu Dhabi, from Ate Marites. Have a blessed Sunday, Idol Karuba. Please play Perfect from Elma Babaran. Watching from Alberta, Canada, from Ocostaroli. Dua Atami. Nada mo dito. Watching from Bagabag, Nueva Vizcaya, Lilia Romero. Scooterman KFDD. Thanks po from Rodelbert Pacurza. Agyaman ako na kanya yung kansyon ng favorite ng Ilocano song The Best kayo, Jan Hidalgo. That will be coming soon. Apo, dagit ang request yo. And for the meantime, iti tingarod, iti sonata, kadagit ay nag-request iti kansyon ni Danilo, dito apo Shine Tech. Ismandak sa dakuna en anagasatak amaki den naken ka ket agdadagsan kan umanan to kadata dagiti anak ta abinukel ni ayan narway timasak bayan da ket uray pa'y awan kwartata nulakit di agpinpin na tegtag waras tut ayat ti anak ta ket tunggal makariingap lulwat ragsakad da kanyak kunang to nagsyaad naragsak apa nagbiag Kaknulang na di kalman manakibarkadaan Jak makatakder Kaslasugal minalasan Tatantada ka kadanak Mangtari pato kanya Nang tagpigsa Amamaliw tilangak Ket uray pa'y awan kwartata Nulakit di agpinpin na tegta Agwaras tut ayati anak ta Ket tunggal makariingat Luwat ragsakad kanyak kunam tu Nagsyaat naragsak apa nagyan Kunapay ti barata akas unusan ka natibkir ta adwa nasya atak tunga ama amin ket numang rugi awan lati awan intundi agbayan narway tunti panagbiag ket uray pa'y awan kwartata Nulakit di agpinpin na tegta Agwaras tut ayati anak ta Ket tunggal makariingat Lulwat ragsakad kanyak kunam tu Nagsyaat naragsak na panagyan Bakit ko sikat silaw ti pagtaangan Amin nagdakanayang Ikarit asiksikalang
Pirukin yo tiragsak yo ket ikot yo narigatek solo-solo ket mangasawa kayo ket uray pa'y awan kwartata nulakit di pinpin at tagta agwaras tut ayat ti andakta ket tunggal makariingat luluat ragsat at kanyak kunang tu nagsiya at naragsak aparibyan TMX nukuk taramay kumutarmat Lurausar pabara empay samtu masakayan An wentay dakal abig baik matangan kan ngagay kayang kaslamasep ak pay tasala Sumalta kan dito'y bagi Scooter lang tanag basit Lalaing tiyag kapit Idanong katinggat langit Mapnek kalakit nga agsakay Tanong maflat ay ket bumbak Payuray scooter nagsileng Ken nagtibay Scooter ter uray ka lang Agtigar-tigar gar uray batik Ay anyan anak tukar Intan nagpatiwar-war Scooter ter uray ka lang Agtigar-tigar gar uray batik Ay anyan anak tukar Intan nagpatiwar-war TMX nukuk taramay kumutarmat Lurausar pabara empay samtu masakayan An wentay dakal abig baik matangan kan ngagay kayang kaslamasep ak pay tasala Sumalta kan dito'y bagi Scooter lang tanag basit Lalaing ang tiyag kapit Idanong katinggat langit Mapnek kalakit nga agsakay Tanong maflat ay ket bumbak Payuray scooter nagsiling Ken nagtibay Scooter ter uray ka lang Agtigar-tigar gar uray bating Ayan yan anak tugar Intan nagpatiwar-war Scooter ter uray ka lang Agtigar-tigar gar uray bating Ayan yan anak tugar Intan nagpatiwar-war Scooter ter uray ka lang Agtigar-tigar gar uray bating Ayan yan anak tugar Intan nagpatiwar-war
iskong taruray ka na agtigat-tigar gan uray bating ngayon yan anak tubkar intang nagpatiwar-war. Kakuna na dito ay hay na imbag nga malami yung adwa. Madama kami nga gidengag kanya yung adwa. Pakikan tayo man tay nasamsam it ngam tagapulot asagod ko ni Uncle yung Cornelio Kalamkam. Ken amin ang dungeg. It's me, your Auntie Flor Kalamkam of Villa Carmen, Ramon Isabela. Oh, no dali samsam it ngam tagapulot daytay ka dayjay de ano man dayjay nang Apa ya? Bis Recuerdos de la vida. uwa na jay paulo na jay pampagata jay drama Samsam it ngem balikot sa. balikot sa ayan na samsam it ngem tagapulot ita kuno mga balikot sa Wala yung baga malayo ading June Ken Jem watching from Edmonds, Washington State, USA. From Ida Clinton. Napintas nga sa miweng ko na naman ni Guillermo Mercado. Good morning kanya karuba. Watching from Israel, from Jingjing Okbo. Pa-shoutout man mga idol, mga family ko. Dita ka Destral Villamagat San Mateo, Isabela. Kanda kitipat nga nako. Iso da Dave Jr., CD Ken Rambo. Kinkistawin nila kay ko ni Apyong. Love you lakay. See you soon. Kasama da nanay ken tatay. Iso da Eling Ken Kondring. Apyong. Request ko man mga idol. Dua atami. Naggarakat. Salamat mga idol ko. God bless. More of your greetings later on karuba. Ket may sabi nga sunata nga may paay kini Auntie Flor ken Uncle Cornelio ket sabi ko mata uray pagbatit apo gata Kana mo tagapulot. maka nasamsam it kanu mga tagapulot di napay nga rod. Tagapulot latan Okay, tagapulot. Yeah, Kun ano datay ano di kotsa? Balikot sa. Balikot sa eti kantra ko ni tatayan. Anyway, gabot at tagapulot ko na ni Auntie nga rod. Data kat guyudam ni Uncle ta isalam Auntie. Nga rod eti sana tayo. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Dinggem tuy aso, iliw tuy puso, nabayag lang idin, aditan naging liliw. Dinggem tuy gutug tuy puso, awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maep-apam, iliw kan sengaay. Ililiwet di ka rin yuni, ayat di damdamo, tinairot nga rako, abuyugan tiyas asug. Ililiwet di agad na samsam itngen tagapulot, asabayan tiyak apros sa papiras di bukbukot. Ililiwek di areng-eng mangtitileng itilapayag, umay kan nobyak ko, mailiwak ko na iken ka. Dinggem mo biyag ko, dinggem di baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem tuy aso, iliw tuy puso, nabayag lang idin, aditan na din liliw. Dinggem tuy gutug tuy puso, awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maep-apan,
iliw ken sennaay iliwek di karinyuni ayat di damdamun tinairut ngaraku abuyugan di asasu iliwek di agek na samsam itngem tagapulut asabayan tiap aprusap apiras ni Cornelio ililiwek diareng-eng mang titileng itilapayag umaikan no biyagku mailiwak ko na iken ka ililiwek di karing yuni ayat di damdamu tinairut ngaraku abuyugan tias asu iliwek di agek na samsam itngem tagapulut asabayan tiap aprus sa papiras ti buku iliwek di karing yuni ayat di Cornelio tinairut ngaraku abuyugan tias asu iliwek di agek na samsam itngem tagapulut asabayan tiap aprus sa papiras ti buku asabayan tiap aprus sa papiras ti buku